Biamono kigimo mwanchumuri libu television ya Ndizi TV. Emarago bengi andonsia soberete. Yochara Chinsa Isato chimugano ya bono. Ekeroni algeniri biya kimerio kwene kibno na kaletera mangana Amayia na boigo. Emerobiri ndeti kalete sobutuko ubwalero. Bono. Abasaki baitu nigo bachire Chinsa chonsi na kwene kibno bakoletera mangana Amayia. Na okubekiramo asinjire ndonge kigima na inkibono. Asinga kiechi na ikiranirega igabunere butambe ndetwe manyia senchira yubikirano. Aseli tukuria rero murubiri obweke umbu abageni bane ngocho bale Cyprian Getanda oyo niga kuruaria se skuru ya Kisii National Polytechnic na boigo niga lecturer ro niga ukwanira mangana governance watch na rakurigiria kigima na boigo engineer Kennedy Omoyo oyo no mumaite political analyst itoga gabutambe togendere ukwanira mangana mangi gati yabo muna serikali chizi county chigendrete onyole bwango igi wiki chi serikali chinde chiaba chikobeka roboti siko igoro ya mangana chibesa chitarakanwa gose pending bills echitwa chukondera bono emagaro ya bono inyole omurai gose omugavana we county ya Kisii na gwatu getora roboti ruaye orurwa ringe rure detailed indatebe kigima na boigo nyoro mugavana uri ya we county ya Trans Nzoia nere George Natembea na bwatu getora roboti ronde ronga bono iyo igobono emarago ya bono nigo tukonera mangana pending bills kigima na nagotebirie Cyprian Getanda oyo gukwanira mangana governance watch na boigo engineer Kennedy Omoyo oyore political analyst itoga se television ya Ndizi TV na buto chikobana barobwe magaro ya bono eliyo tokwanira mangana ya senchira yobo imekigima bono nigo ngosa bobe nenche gwikomo eliyo onyore kutolikira SMS gwetera se namba erigoro kabwo na boigo nabokwenda Facebook yaito Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News eliyo onyale gutwikera ase kagetali getambe inkore nande linkomanya senchira yobo kirano mangana ya Amayia gokoretera tindi jobweka nigo tole na Joshua Auta oyo koretera mangana Amayia senchira yo muno bwe biero kererio bono mangana Amayia nigo tugoya chaka kurwa se county area ya Nyamira serikali ye county yo ya Nyamira bono bakubwatrana nekiombegeri kuriria mangana y'ibintu bitwetanaine ekianema nigo baburia bamenye egutasimeke meteye milingamu ange gosembarabare ni chindoche gokwana omuwaziri bw'ebintu bitwetanaine kurwa se county yo ya Nyamira John Matiangi nigo bono arire ire yo gocha kubwatrana nekiombekio ikianema eliyo ekone kiabuna nigo meteye milingamu yabirige kurusigwa asembarabare ye chindoche yo musaki job mangi kurose county ya Nyamira na bwatu roboti urwa senchira yobwekirano emetenero obogima kolende nabo erarete obokongu ekero etasimekiri asenchira endonge kubwatekana n'abamanyi b'ebintu bitonchokanaine anene mono kurwa sekyombe kyanema ogosime kokwemeteye melingamu angene chindo chene chinsemo chibwate etente koireire ogokamuka wechinsoko ase orogongo rwa Gusii kubwatekana n'abataramu igo bagoteba ngai gokunywa chiga aseri tuko kunyigarani angai 14 igo monte bingi migamu imubegite yonsi Gusii engima momanya kanga bono Gusii igenga bune nyanja manye ndi tutabegete chindo chichi migamu iyo engana yabagego segecho negati abamenye be county Nyamira igoro yobo bebwemeteye eringamu mono anene mono neri gusaria sa manje ikiangasi bune kego jabedi ndiri konyora mache tokunya okonyora machara makela iniele ntambiroche yabidi twacha saa 10 twabangela ini twaruloche kalipu saa 4 sasa ense moyaye omuwaziri w'ebintu bitonchokanaine ime county Nyamira John Matiangi nateba mbachikobwaterana nekyombe kyanema elinde kurusia emete melingamu korwasa chindoche ya mangana emete melingamu korusiwa roche kiara nere kunywa macha mange uno monene onema atebire gaiga banana batebire gocha bare gaiga soko kore gasie ya monaintwe egere meteli ng'anyi kururoche ange chimita isane amo korua asoroche chinsemo chioroche egati abamenye be county Nyamira mbaitaberana no korusigwa kwemete melingamu korwa se chindoche asebate bagetambokerekyo ngechikokonya asokolende bintu bitonchokanaine egento ndatebye abantu baminto kono mwachire gaiga masingira yemete ngogerare mete yacha yanywa mache twatigara tabwati mache watwale ko batebi mbuya abantu baminto banje barusie metange na roche
egere tonyora masingira maya yogosebwa amache. Korende mbasaba eserikali kwaireria okurusiwa kw'emiti eyo kurwa ase chindoche. Korwa rende bono muna yatebete rusiwi mbararusia rende oroche robe muna batebe muna serikali yatebete lakini bono nye mbararusia gitambo gerugende ngeyo kemukigwe roche twari gusaba nyene uko bwaba turuserie emete ange na roche ngakiumorokera twanyora manchi Abamenyi mbase geto gosimeka emechege koro na kubwaterana na serikali asobolendi bw'ebintu bitonchokanaine buna twaba tokwererwa na Mark Oko oyo tenenerete ekiombe gekorinda Chinsana na manani ekwekoro kwa Kenya Forest Service. Even Kenya Forest Service, we believe in placement of the tree species according to site matching. We have regulations close to the rivers. We recommend that they plant indigenous tree species, and including bamboo for water purification and protection of the catchment areas. Eucalyptus we recommend for the planting on set aside sites on hilltops where they won't affect much of the water catchment areas. Elinde korenda ebintu bitonchokanaine nerebuya ababwatani ao gocha amona korenda chinsoko chia mache na boigo gotasimeka emete yemeringamu kurwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi igana na Job Maangi kurwase county ya Nyamira nigo tukurana gwikase county ya Kisii bake yabarunda bechi pigipigi ime yomochi obosongo nigo bono bamochiria baraigete asebatebire buna nigo baretiro koro atekana gose ogwatanekana okukwahirire chisegi gwateka igati yabo na koirera ababwatani babo bande gutigirwa chingoma chimbe kigima ase chinyagitari ao okwana kurwa ase omochi obosongo bakoragwa na Joseph Maina na boigo Fred Nunda nigo baburie serikali ya county kubekemero bilisaini elikuenekia buna chisegi chingabuna icho nchirigo ikerwa gose nchirigo kolekana na boigo gusonsora mangana yo ekira kolekanire Brighton Makori na batoroboti ruo enzemo ya bodaboda kurwase county Kisii anene asumo jobosongo ni gobono beso kirina kubaburi abana siasa gututumeka abana bodaboda bugo turwani morembase county ya Kisii. Egente keiga we are sending a very strong warning that ntori konya gocha nyagitari kai kabune chiro to gocha kugura chingen kera rituko again to this business should end with an immediate effect. Now we know esengenje president ye gocha nechi segi mubugate chino chioborai into we are not politicians, we are businessmen. We need peace of mind so that we take care of our families. Politicians don't lose anything because you have money. So from today we are warning you. Nigo bono batebruna nigo baraji kwemoke gatambokero anene buno bosaka ni ubogo kwendera se county ya Kisii. Aba murawe kabaru andiri kutika bera bwa bomo area. Bono we are calling for all stakeholders in town. We are coming for mass action. Egere tumanya nganki genda takokoreka ni town ya ito gaika. Bantu baito mbago itu bakurigiria abana tubegeta abana baito chi school baseri chi school fees. We are working hard to abana baito basome abantu barikire bagwaka no kibasa kurumo huko na ubagenda takoterrorize abantu baite town gaika. Bono nigo bamuboririo mugavana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati kurigiringane iyo elio botoreru banyarbo kwene kiwaso moji obosongo. Kama nangwa kwane tentuaro chebuna gwa kwanete okatebanga chiguni checho ile town aseki in this tenure yao engaki yao ngiya kogarana lyo bajambasi boko chore town ongwa has been in power. Oborai bwabira se town ye we have never seen this. Na tunaomba hivi kwa sababu sisi tumezaliwa Kisii na sisi hatuwezi lazimishwa. Tunaomba Gavana Paul Simbarati, wale vijana ambao wamekuwa wakifanya uhalifu, tunaomba kama uliamua kuja kufanyia watu wa Kisii County kazi, tunakuomba wale watu uwaambie wachipeleke police station. Kolengana na Fred Nunda oyore umurai babana bodaboda bwasomo jibosongo nigatebuna obusaga ni obwigoro nigokorekanana nigobwachete anekero bacheta samatanga yamo ekero barenge no mugavana mukuru bwe county ya Kisii James Elvis Ongwae. Si leo, si jana, si juzi.
kila wakati mmekuwa mkitupiga. Wakati tulikuwa tunafanya peaceful demonstration ya sisi kama watu wa UDA, mlitufahamia na kutupiga mapanga na kutumiza. Na leo hii mmeamua kutupiga na kutumiza. Ati kwa sababu tulienda matanga na former governor, na kwa sababu vijana yangu wengine walikuwa hapa town jana wakisunguka na chief whip Silvano Sosoro. Kuripoti ligitaseni Candice TV iretherane Brighton Makori. Uya mono kigima gotigana no roboti oruo kubwatikana no kubagikana eko barundi abichi pigipigi asomo chobo songo ni gotoguska bosio ese mo gete yabali bakwamiriria serikali kurwa se orogonko ruo Gusii ni gobagendrete kumurikira kigima serikali ijo na kubaboria gwikirania chira chiria babete bakuriera abakenya gukwana kurwa sensembo yumwari ni gobono gisaku kyomo Gusii baboligwe gochamo elio banyale kwirwanderera ikabale enseme mona buigo gosira egeseku ekyo Gusii gose barai kurorogonko ruo Gusii Kenya momori na kegenderete ekyombe kyanikenga asinyo tukalie buse Kenya kwanza kabwata hivyo one president His Excellency Dr. William Samuel Ruto hivyo ne president ya Kenya kumubwatsi tomusiki hivyo igazi tubuna bona ngoro opposition ngo basa government kwa yulinga ki mwate beteli golio Gusii Chinsa ikie hivyo mwate to bwo ngo tabole kaya wananchi mwate no kwa wananchi stima aestima enele gazito kolera amangana kubwatikana na sheria ne katiba ile ya Kenya ingatiyo ko sawa business no murayoko ba president deputy president oko imoki bibilia wati an wate wanosike katiba ya Kenya ne katiba ya Kenya bate baiga banye wakageru wakole rigos gukagere you are a suspect pake kodi ya sebena ki you are guilty to go jago mo date ki nyare no mwiri on what basis yari ko kana ki Pamrabaito sumu muri toka Gusii wanze gutunwaza kwa gasoli mutaka kwa gasoli oyo moko bekunze yo kabira bekunze yo hata Gusii yaerire nitwa kama ngana yutaibo kale kabisa tuma katiba tanga give you are a suspect aka kwa ile due process kwa vile tribe umaini wale tuwe kusaidi wale tuwe walibalo jiba kwa boli kwa boli ya maswali wajena mwakilio ngore innocent until proved guilty taibo so ndutu wakana yakima tiengera ngiro chiga disiento omukoba ushoro ajikobeke statement and that's all yetaje kiroro atebigu agenda court like anybody else egotigana na yobo mo buria bwazimio la umoja one Kenya bukora wa numurai wiki makiaudi mo muskere hila Odinga lituko udia lero igubatarire county ya Naroko asebagendrete kuburia serikali ya Kenya kwanza gwikirania chira iribabete bakuliera aba Kenya egatia barai bali bakirana sumo sangerekano buli tukolia lero imi county ya Naroko ngamo no murahi yuhubwe makiaudi mo muskere hila Odinga na boigom omukonyo yaso mu bwazimio la umoja omungina madha karua bigo murahi wiki makia waipa omuske Kalonzo Musyoka igatia barai bande abange ukwana ni gobagendra kubuli serikali ya Kenya kwanza gukora maunchuriria nene mono gokeia ligoli liobogima ekero bigendrete gutira kira lituko Brighton Makori na batoroboti orwa Obomo bwasimio umoja wa Kenya abukurawa na Raila Odinga nigo bono basingirire gote abuna serikali ya Kenya kwanza nigo itaraikirania magani ya Bakenya. Tulisema namba 1 gharama ya maisha imepanda sana. Bei ya bidhaa muhimu zote ziko juu. Bei ya unga, bei ya sukari, bei ya mafuta. Kaukwana litiko ulia lero Raila Odinga amo na baraibanda sensemeli ya Narok nigo Raila singire na babwete chikura cho mwaka olia. Manake yale yote ambayo tumepata yule mpiga furimbi ametoa thibitisho kwamba sisi tulipata kura 8,100,000 na Ruto alipata 5,900,000. Tusiporekebisha wizi wa kura kwa kupitia kufunguliwa ile nyungu ambayo iliweka idadi ya hesabu, tusipokubali kwamba mtu mmoja wa UDA hawezi peke yake kuchagua makamishna wengine. Tumesema ile IEBC hiyo lazima referee
achaguliwe na timu zote. Tuko pamoja? Bono ni Kebati brene chinga kichaba Kenya. Wakati imefika sasa ya Wakenya kujitokeza pamoja, ili sasa sisi tuwe kama Wakenya, tutaki haki yetu. Ndio sababu tumesema tarehe 20 ya mwezi huu, Jumatatu ile ambayo inakuja, tunaenda Nairobi. Uchaguzi ukaharibiwa na Chebukati. Tukienda mahakama kuu wakakosa kusimama na haki. Sasa wakati whistleblower alileta maneno ya kudhibitisha tulishinda, ile koti imebaki sio ile mahakama ya kawaida, ni koti ya mwananchi, the court of public opinion. Mamlaka yote kikatiba iko mikononi mwenu. Boigo ni Kobaira chinga kiechu chabene na kuburia banyanyimbo. Kwa hivyo tunaambia mandugu yetu wale wako kasi ya polisi na ya ulinzi, madada zetu, tunawaambia usitumike vibaya kumuumiza Mkenya mwenzako. Kama tumetoka maandamano, iko ndani ya katiba, wacha tuandamane. Usitumike kuchapa au kuumiza au kuua Mkenya mwenzako. Wale ambao wanajeshi wetu, wana polisi wetu, tunajua mna sauti na mnaumia kama vile wananchi wengine wanavyoumia. Mishahara yenu mlikuwa maahidiwa itaongezwa, haiongezeki. Watoto wenu vile vile mna shida. Kwa hivyo sije kutumia wananchi wapige tear gas. Jeremia Kioni nere ni gwabwata ya agukwana. Gharama ya maisha imepanda kwa kila mtu. Sisi wa Kenya mwenye anaweza kutuokoa sasa ni nani? Ni Raila Amolo Odinga. Na amesema hivi, tarehe 20 tuwe tayari kuchukua safari kwenda na Nairobi. Uyo ligetie kirugo kyobagabana ase county ya Narok Orenkenta nere ni ganyarira komo jumura ibwensanene igoro yelinani ilia mau. Tunataka kuambia Ruto, kama hiyo ndio unatufanyia, hatuwezi kukubali. Kama unataka kuingiza watu wako Mau tena, tutarudi na tutaingia Mau kuonesha ni yetu. Mambo ya kazi, Narok watu wapati kazi kwao. Kwa nini? Watoto wetu wapati kazi. Sababu analeta watu kutoka mahali nyingine ndio kuwapea kazi, sababu sisi sio watu. Tungetaka kusema hiyo tumekataa. Hata unaona kwa kila bodi na peana kwa kila kitu, kuna kabila moja ambayo either wanaweka wawili ama watatu. Guripoti reketa Candice TV editoriane Brighton Makori. Chinga kicho omowaziri oliwe wizara ya cooperative Simon Chelugui nigamukiriwa bomogwo gwa azimio la umoja asukurangiria okorobekana nigatebire buna emichando yonsi yabirige kwenekigwa echinga kichi nigo yaretetwe asengincho yogokwania komurayo mukrobensi ya Kenya muske Uhuru Kenyatta nabo igomurayo bwikema kya ODM muske Raila Odinga. Mambo yale tunajaribu kurekebisha sasa ni mambo ambaye alilete kupitia ile handshake. Mambo ya mafuta, mambo ya chakula, na hii mambo yote ni yeye alikuwa hapo katikati. Kwa hivyo akija hapa asikuje kutuletea kwamba hapo nyuma amepata maono tofauti ndio sasa anatuambia tuandamane kwa barabara. The cost of living, the cost of food was already very high. Bei ya unga ilikuwa 250 na alikuwa hapo katikati. Si angezungumza wakati huo, angeeleza sisi iko shida. Akasahau ile kazi ambayo alikuwa amepewa na Wakenya kujaribu kutukosoa kama serikali. Akakimbia, akapata peremende kule, akapewa soda pale, akasahau ile kazi. Sasa hii ndio amekumbuka gharama ya maisha imekuwa. Tutigalite asoraboti ruo waziri Salim Mvurya nigwaboririe abamenyi be county ya Kilifi gutarobekana kubatakana no kuborigwa kurwa gusogochika kurwa soe omuraibo mo gwazimio la umoja muske Raila Odinga gukwana nigaenekirie buna oyomo nigo
ingiro roboti orwa omwaziri Salim Vuria nigo aborira bamenyi be county ya Kilifi gotarobekana kubwatikana no guchika kumuraibo mu bwazimio la umoja musike Raila Odinga gukwana nigane kiabuna keroyo moni gabonerete kubwatia chinchira kibonerete eliokonyora obohene boigo nigo aboririe ogwanchirana ekwabarai kurwa sebiama ao eliokoene kiabuna oborai obuya nkurwegwa bure. Saa ingine sisi tulienda uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Ni kweli si kweli? Si hata uchaguzi matokeo ilijulikana. Na wale hawakuridhika si walienda kotini. Hata kwanza hapa gavana wetu na naibu wake tunawapongeza kwa sababu walishinda kura hiyo. Alafu baadaye walipelekwa kotini pia wameshinda, lakini nasikia bado iko manunguniko. Hiyo ndiyo katiba yetu ya Kenya inavyosema. Ukishindwa uchaguzi utafute njia ile ya kutafuta haki. Na tumeona wengi wale walishindwa uchaguzi walitafuta haki. Ni kweli si kweli? Hata wale walikuwa natafuta kiti ya rais walienda kotini na uamuzi ikaamuliwa. Sasa hii ya kutuambia twende tufunge maofisi ya serikali iko kwa katiba gani? Iko kwa katiba yoyote? Mimi wananchi wa Kilifi na wananchi wa Pwani, hii kazi ambayo tunafanya leo ndiyo muhimu. Mtu asikuchochee ati uende maandamano. Mtu asikuchochee ati ukafunge ofisi. Sasa unafunga ofisi ili kupatikane nini? Kwani itatuletea sima kwa meza? Kwa hivyo mimi nataka na waomba nyinyi tukubaliane. Viongozi wamechaguliwa na rais ametuambia tufanye na kila kiongozi, tusijali chama, tuhakikishe tunafanya na kila mtu, na hiyo ndiyo kazi ambayo tunafanya. Egotigana nayo oboibi na boigo basaga nini gatia liagendrete kwenekigwa ase chinsemo ao anane mona nsemo ya Laikipia asigotebekana buna nigo basaga ni bwakorekana aso montoyo mo asiri obugima bwaje na boigo chimboli gwetanie miayemo ne 20 kuibwa abanyanyimbo nigo bainikirie kobeka oborendi buchie tororo asensemejo na boigo abantu bensemejo kwenekeligwa buna oborendi obwo nigo brachi gotingigwa ase oboimekegima. Immediately wakati hiyo kitu ilitokea tukaanza coordinate na wale officers wetu walikuwa hapa kwa ground, wakachukua mwili ya marehemu wakapeleka kule mahali penye walipeleka, na tukaendelea kufuata hawa majangili mahali penye walielekea, na mpaka saa hii bado tuna coordinate Laikipia na Baringo mahali penye hiyo watu inasemekana ya kwamba wameelekea. Tunawafuatilia hapa kwa hapa, tuko na drones ambazo zinawaangalia na bado tunaendelea kuwafuatilia. Kwa hivyo nawapatia matumaini ya kwamba kitambo ifike jioni ya leo, God willing, hizo mbuzi itakuwa imepatikana. Kama vile rais wetu William Samoei Ruto na deputy wake Rigathi Gachagua vile walikuja hapa wakati wa kutafuta kura na wakatuahidia ya kwamba tukiwapatia nafasi pamoja na sisi ya kwamba hakuna wakati mwingine watu wa Laikipia watalia. Na sasa imeenda kinyume na yale walisema. Ni kwa sababu mpaka wakati wa leo tumepoteza uhai, na si moja, si mbili, hata si tatu. Na haya mambo yote inafanyika sisi tukisema ya kwamba bado serikali itaangalia. Na sasa mimi ningetaka kuchukua hii nafasi kwanza kusema ya kwamba na uchungu mwingi sana ya kwamba haya abaremi gwetania chimia yechiri wibere imeje county ya Nakuru bali abanyorete hasara kubwatikana n'umurakera oyoba gogokorekana nigo banyoriro bokonyi kurwase company ya insurance kurwase kiombe gia Apollo na boigo APA Insurance amona Pula Advisors gukwana nigo batebribuna nigo mrobilio yubo kubakonya orache ekogera bachaki ogusimika asenchera yabuya kigima. Tumeweza kuwafidia zaidi ya shilingi milioni 5.9 ambao kwa zaidi ya wakulima 2,000 katika kaunti nzima ya Nakuru, sana sana katika maeneo ya Bahati, Solai, Soin, Kongasis na maeneo mengine mengi ambayo yameweza kuathirika na kiangazi. We've seen benefits to the farmer because of the adverse climatic conditions. Insurance is able to compensate them and reinstate them to a position they were before. That way we've been able to protect even the farmers' livelihood because they really depend on these crops
to carry out their basic needs. These farmers undergo very big losses, and some even give up on farming altogether. Now that the insurance is coming in to cover the farmers for their crop, most of the farmers will go back into farming. Tumefurahi ya kwamba vile walituahidi ya kwamba watatufidia. Tumeona leo ndio tumeamini ya kwamba kweli hawao kuwa wanadanganya, na kiangazi kweli kimetuathiri. Na ningeomba hata serikali iweze kuingilia itusaidie, maana hatuna maji. Saidie mvua inyeshe kwa sababu mashamba yetu hakuna kitu tulivuna. Kwa nimelima eka aborokigwa be University ya Meru lituko lya lero nigo batwara umuyiga bokubekerwa kigutwa omuwaziri bw'ekisembe musikeze kilima chogo nigo aboli okubwaterana ase university yo elioko leta bokora liborobia boigo niga ene kiabuna omo vice chancellor professor Romenas Odhiambo ni gobono akolete mirimo emikiranu ase university na boligo obolia kinga kikiaye cyokorwa ase university yo karakira kigoika bono ni gaboligwe komanyigwa elio ekwene kyabuna kingira kingia cyabiri kigotumika elio komoa okogendanka kule okuya kigima. And we also have to be fair to each other. If one has served the way the Vice Chancellor served over the period that he has served, his first term comes to an end in August. What was the urgency? What was the hurry? And knowing that we had this particular graduation today of sending him home, having served so well for the 3, 4, 5 years that he has been able to serve this university. It will be upon the Chancellor and the new council to advise the ministry and to advise me when the time comes, and the third time is not now, that time will be August. You will guide me, and following your guidance, that is what we will be able to do, because we must have a consultative process in order to make our universities work and do better. Kutikana no roboti oruo nigo tugosuka bosio ekerobo korali bwe serikali wagenderete kubekwa asijijira chegerero anene mona sinchira yimetandao munabono omuroberi yomenyikanite na 5318 oyobere gokobekwa asensemo ya e-citizen okwana mo principal secretary Julius Bitok nigo ainekirie nambiyamo akirembiyamono asebali bonsi babwatrana iliyo konekia bunwa omuroberi yo obere gogwikirana kolende nigaboliri abakenya gotumeke metandao yekerero iliyo konyora obokorali On board 5,318 services onto the e-citizen platform. I think that is a record, and it's as per the directive by His Excellency the President that the government now needs to go digital. So I want to congratulate the team here who have been working tirelessly in Nakuru to ensure that services have moved from analog to digital. So I want to urge fellow Kenyans to utilize the opportunity to get into e-citizen platform and enjoy their services from the comfort of their homes, because now the government is moving digital. Most of the services are going digital. Omanchomo ligerelia bwe television ya Ndizi TV makaro bengi yabono mnana gotebye makaro yabono ni gombo atabageni bane abo bayikire ase studio ye nabo nagotebye yo mobo nigakuru kwa Cyprian Getanda oyo nigale mo lecturer ase skuru elia ya Kisii National Polytechnic nabigo nigaro monogalibwa mangana siasa kigima nabigo kukonera mangana governance naro agukonera sichinga ki chintambe nabigo nimbwate mogani onde okoro kwa engineer Kennedy Omoyo oyo ne analyst tobere toko banere kigama tuko amange abuona bagini bane mbwate makaro yabono baikira se studio na ase kagetalige tambe ingocha bali elinde tunyale gukwanira kurende totaraenda ase amangana yeke umbu emaragoba yabono nigontete gutigano roboti oromo ase amateyemo iyure na bana kibarongo abuo bali no bolema nigo babolirie obokonyi elio gokora chikosi elibanyale gokonyeka asobo ogima bole busyo gosanga na borobugo nigo bono baereire nagoteba buna nigo batagete obokonyi elio wekerania amagani yabo mosakito Evelino Sero nabo toroboti oruo asenchera yobokiranu kwirana ndase kagetalige tambe
Nigonde ase nsemo yereme yotoka ase gose ase omutobi chege nsemo yake umbume bungenya ribari chache county ya Kisii asobo mubwega tomenyete abantu nigo bagwetera emechando au yokero kende bakweboria bunaga kinga yo musamari yo muyakorwa eriabe gakobakonya na barabu bamenye bunonde gose bamenye obuyima boro bwororo nari twori rero ndase amateye mogaiga awase amateyeiga ewe yabairige wetere mechande menge ase babwate abana bari kibarongo abo babeire baiboretwe babwato borema kuri ndabere bawetera emechande mekonguke gima wekaboni gabana mbagwente ko ende skuru nigo barase skuru kuri ndete bari goikira amagani yari yaganire yo kwegenderera na masomo abo nabona nigo twire kinga cyeto cyabende gotarere ngeyeiga erio tosange na barabutumanye buna nara yababeire bawetera na kero kende tubori ondore iskogaiga ayorigerereti ayo mwanchu murigereri inche naye toeso twerigereri obugima bw'abantu abaiga buna bamenyete erio tobeto kwesagaria tonya ko batoko bakonya na barabokero kende begendererie tokonyane nabana baiga na barabo benyorere guseba kine obugima burobya erio na barabache ko babantu benyencho ase obugima buri mutu bono mwanchu muri ngo kwariga nditko lya rero kero turase amateyega erio babe bagotwerera mange kurwesa bari ko iborwa kwa abana baiga wekabono na nene babe bagusaba obokonyi buri baganitie kurwase aunde wensi uresko gari abega kubakonya nyina abana baniga gutumanya chingaki abaiborete buna nonya babwato boremani ga baiborete chingaki chitaraika asibaiteire mechando na monogotema kubweni wa korende matunda tarorekaneti bana bani na banyorete ofo December ba na banyorete ni 6 bakabere nasar mpaka bagakora matuko metenyikianda nabalendire yabonye tereta makongo yo kunyako barenda nabai bakinire kabarenda batare bacheti ko babagutara nkalikewe ekliniki town nare ko genda kabere wiki nkaira igaikemia ketano bali gutara ngatebumbaire sebale kuchiko nyabondo amagura alingagete bagende kokolerwa surgery bagakolerwa bacheti kobabuya nande ngachanga tebu bairani bande bakolerwa surgery nande byakabere bakaenda bagakolerwa bakabekero chi plaster batego magura itacheti koba abana bayigamba iretwe skuru korenda makongu tatigeti ko banyora nabalendire ngajanganya bono ngwetera bali skuru ngabaire skuru ere kenyore gito kya mabiria bakanya kogenda nkobereka nagenda nabuya nabatiria nabairania igachikanya rekane kikabana chicho cyabo skuru itakeire bagenda ororo batakeire bagenda special school skuru ikarigerigwa igatoka nyaburi nkaruoro nkanya kobaire ororo akagenda naropat ticheti konyara gosogora ndimbo arenge buya mono chichonganya rapat naro nabo chire igo lakini nkalemera nkanya kobaira school fees bone gache ikambere nkongu uyo gukora ibarua kwarigia kwamenya kobaira chafta minjiro kiregento none kiarengo ororo no bimburi nabwate bingo kongana no ningakora buna yaikeire ase no nyambara bwoti baganitie kogenda eskuru yaikeire bona bantebiri na oyo gotokonya bogima bwaito ora torigi eri chikosi chiama gokona kitoranyare gwekona bono pese chitimbu ati osikori chikosi chingoreki mbaire no tor na barabuga abo konyara kwane nago kwanda nakoreke barua gere tukokeragetayo na bonde nyina niga gotomanyia buna kubwatikana nemechando nigo banyorute gochake skuru oikabono babeira banene miaka kera bachagite miaka konyara yabeire nanye eichia banyorete bono se bakare 6 bigori byabo baikire ngokora bagochi form 4
bono obugima bware okonga bwa school. Omwanchi umurigere bono buna kwaigure amateyega ne bwatama komu yasabana bari kibarongo abo babeire gospaibure tuno borema babeire bagucandika buna bono asinga nchi okonyurwa kugenda school baikere asekeria bagalitie bautana bagalitie kogendera ne school nigo bagalitie bakoiguna bari nkonyoro ndabe gakubakonya anyo banyore chikosi gusaba baire chikosi na twaigure baire chikosi na bagokonyeka elio na barabo bache kuba abantu benencho ase ubugima buri buto ono mancho muri ya seji daikasi nini ntaite nchikumira n'abana abo elio na barabo bekwanire tobarore bekwanire elio barwe okuganya kwabo. Omwana Brian nigaganete obusoni bw'ebikoroto asakoerera amakongwa eterete chinga kicheskuru. Egento dagite no bokonyi. Ncheko sinta gite ni bikoroto bono igo yoranje kuru na bakuru. Yasa na bakora kina bako maseseni. Ngagende sukuru ngetero obokonyi. Chicho yarenge chimbe. Na ni chae ntwango nyike mami. Sasta nari mama tenga abana bataki bakore ruki paro seriwe cha onde sasta nari ko nyoro seriwe nda chai prosedinda kereta iyo twaganya bakarani no tena enda ne wike koreki iragiri ubu kabo ko na sensemo ya Cynthia gusona chianga guseko mine tuki na barakonyeke buno munyaruka nibanganye tinga ndo busoni soko sarun senga yo gotenya toriko ikeya bona sabiro yo ndigeretu yo ranche ko nyasana ba komsisi erinde nkerani na injemina ndo moiseke tari bintu byansi urasa bo moibodi nangon nenchi na bongo ndani nchiko ekona kana bongo chakobene rindiama konyi baganetie no bwo kugenda chikosi kya maboko eryo bekonye chinga kyabusyo ondo kunirwo bokonyi bwaye nigo burabe ubwenge nchenene umungina Eunice nigo agosorora na gusaba buna akonyerwa abana baye eryo bagende chikosi ekyo kya maboko baganetie buna nabarabwo bachewe konya ase amatukari busyo bono njirendete yenda anyare wekonya nakirende oyo uranyare konyara gawo ngonya none skuru ikera toke yo bosoni bwe kiswete ekyo no yo tagete ya magoko nabo bakongorokereria bagenda orora bachigo wekonya eye iganere namba asora ikere ya mateyeiga gose ototarera se chiobisi cheito chia Ndizi TV gose gotwakere simi erinde tokonye ya mateye 0720 96 42 72 oyo igano moteneneria se chiabisi chie county chia bantu bari no borema asago kwanera igoro yo kwerikia kwa bari babwato borema na okoyirikia kuba gatia baremavu Kenya igeta kirucha ochake kurunya gitari ogende gali general no tokora assessment yitu kila Jumanne butambe saa 2 mpaka saa 6 orekana n'abanyagitari gokwenda obugulie kibande kiao obugulie biche passport osobugoliye birth certificate ye copy yo mwana uliotagwatie miaka ya 18 guchigoro gwachira aliyo basest olikwe otebeka no burema bwa umboru ibure kere form eri atigaira ali turi kusoka nero gekwenda yajigo sign wi amago chestore twakorangirio bisi turuguraiga wogo chorongo kurikira turi message ne medical yao yabere radio chikoyo inando chikoirikia nyuma yo koirikia ngo irore no ayana matuko chiwiki no ani bere Isato umaya konyore acknowledgement ekokoleka kwa bira approved umaya wacha konyore card kere kwa nyore card ya disability naendera abaminto chikari chichakarosi kubono River Road nchirikorosi wekirero company ya egwe korosi card ya disability ne ya korosi card chiebenge ku Belarus so we security ya ni ere igoro mono ne bwate protection ne bwate security features chire igoro mono buno kwerikyo koiga ase chiabisi echinko bwato buya bwaye kare kwanyolere card ya disability rending kyura nyore gusinkie faida yae ntangani services chonsi pie chingwatura no chinyore ntangani pi na sese mo yebiasara bwonjori no bukurusirwe bango ebange se county ebanga se kiara eto waka na tax ese permit ye chich licenses gose permit ye yebiasara biribinde bya tax bya kiare usaso mushahara abantu bapeyi namba ya kabere kere ko irikiri ngonyorore faida yende y'abana bari school
ndubwate scholarships kuri form 1 mpaka university asa abana beyitire tubwate scholarship ao scholarship nero ya abana balemalete scholarship nero ya abayibuli balemalete abana batalemaleti unabona moji okora KCP omwaka oyo ibange taro bischeito kugwetera max ya mayana ande butakambuleka nabo konywa sponsorship iyo kuri scholarship iguru kwa full scholarship. Emechando ne menke asense yigana kero monto bunamenyete nabwata makongwaye nabo igo okuganya kwaye kwengenche ye moguse aseyende bali ababwate bali abatabwati twensi mwanya bantu korende nere buyekero togo konyana eriyo togendere goskamutwe ngoripotere getaseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero.